Uhlaleleni ungangeni le channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi namhlanje kade kuwusuku olukhulu ke laphana wengane zakwethu le Valentine leyithandani ke laphana wengane zakwethu. Ubebs wodumo bekuwusuku lokuqala ke laphana wengane zakwethu celebrate iValentine engasekho ubaba womntanakhe ke laphana uMampintsha laphana wengane zakwethu. Kube buhlungu kakhulu kubantu ey'nkundleni zokuxhumana laphana bashiye amazwi-ke laphana kubebs wodumo laphana. Ubani-ke lona wengane zakwethu ophawulile laphana umroza wangampela uthe awu kodwa sisomncane waze wangithinta odudu sithandwa sami ngelinye ilanga nizophinde nidibane ndawonye. Omunye uthando lwethu uthe happy Valentine's Day laphana makasipontshi uyathandwa sisi kakhulu futhi laphana wengane zakwethu. Baningi ade bemfisela nje uthando laphana wengane zakwethu ubebs wodumo. Mina ngiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcine subscribe, ugcine nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha. Manje kukhungile